A matter of time now. It's June 22nd, 23rd, June 23rd, one day closer. It's June 23rd, and you should mark it on your calendar, because this is the day we give official notice to Mr. Tijanic that it's time to leave. And I don't know how many days notice you need in this country, 60, 30, 5, or 1, but he should leave. And he should find another line of work, because he is not a journalist, he is a censor. And he is not a censor for the Serbian people, he is a censor for foreign occupiers and NATO bombers. Even Boris says that's enough English. So I want to say, this regime is finished. They are all finished, and in the parliament. And in Serbian, that is, gotovi su svi. A slobodno. Thank you, John. Hvala. Htio bih sada da predstavim mog prijatelja Branka Pavlovića, koji će sledeće održi govor. Izvolite, Branko. Film Borisa Malagurskog Težina lanaca i naročito odbijanje emitovanja tog filma pokreće 3 pitanja koje su veoma važne. Jedno je podrška mladim, talentovanim ljudima od nacionalnih institucija. Ovde je primer kako jedna važna nacionalna institucija kakav je Radio Televizija Srbije odbija da da elementarnu podršku očigledno i nesumnjivo izrazito talentovanom mladom čoveku kakav je Boris Malagurski. Nažalost, nije ovde reč samo o Borisu Malagurskom i nije ovde reč, nažalost, i samo o mladim talentovanim ljudima. Ovo je jedno ozbiljno pitanje koje ne možemo prepustiti nikom drugom da ga rešava osim nas. Mi moramo naći načina da nacionalne institucije pod obavezno moraju podržavati, ako ne drugog, onda makar mlade talentovane ljude. Drugo važno pitanje koje pokreće film Težina lanaca i odbijanje emitovanja tog filma je demokratičnost na javnom mediju, demokratičnost u našim ukupnim komunikacijama. Kako se inače kaže, onako od šale, za one koji su na vlasti, alternativa je samo jedna, inače nema pravo građanstva. Dakle, oni razmišljaju samo na način da možete misliti samo tako i nikako drugačije. Film Težina lanaca i Boris Malagurski zapravo pokreću jedan ozbiljan dijalog, jednom ozbiljnom argumentacijom. I zato je on subverzivan. Zato što on ne daje mogućnosti da prosto budete za ili protiv, tera vas na razmišljanje i tera vas na preispitivanje stavova. I treće važno pitanje koje pokreće odbijanje emitovanja ovog filma, to je raspravljanje na javnom servisu i šire, ali ovde govorimo pre svega o Radio Televiziji Srbije, uopšte o ozbiljnim pitanjima. Pre 25 godina to je bila Jugoslavija. Opet je bila zatvorena cela priča, servirana samo jedna istina, samo jedna alternativa, da se tako paradoksalno izrazim, i vidimo kako je to završilo. Danas ne možemo da raspravljamo, na primjer, o Evropskoj uniji. Ne možemo. To je zatvorena priča, ima nekih 126 poslanika koji dignu ruku i kažu to je stav i sad si ti za ili protiv, nema rasprave. Mi ne možemo da se razvijamo uopšte ako ne raspravljamo ozbiljna temeljna pitanja i ukoliko ne nudimo rešenja pre nego što problemi nastanu. A to nije moguće. Ukoliko prethodno nemamo prostor, a to je javni servis, naravno i svi drugi koji imaju nacionalne frekvencije, ove privatne televizije, to je u redu, ali sve što ima nacionalne frekvencije, naročito javni servis, moraju, dužni su, obavezni su da otvore stvarnu temeljnu raspravu o životno važnim pitanjima. Pogledajte što mi imamo danas.
kada se političari među sobom dogovaraju ko će koju fotelju da uzme i ne šalju svoje priloge na RTS. Vama je program prazan. Odjedanput praznog programa koliko god hoćete. Nema, ministar je bio tamo, otvorio je ovo, rekao je, nije rekao, mislio je, prazno. Dakle, mi stvarno, ono što je Boris rekao, 2%, sramotno malo programa za ozbiljne teme. Daleko više i ozbiljnije, i to ne samo RTS, nego i akademija, i profesori, i Beogradski univerzitet, i novine, svi mi moramo mnogo ozbiljnije da raspravljamo o ozbiljnim pitanjima. E sad, iz svega ovoga što sam rekao, podrška mladim talentovima, demokratizacija, važna pitanja, jasno je zašto je otpor da se tako nešto emituje. Naime, Težina Lanaca i Boris Malagurski celim svojim nastupom mnogo su više subverzivni za sistem nego što to mi čak možda i mislimo. To oni najbolje znaju, zato i pružaju toliki otpor. I zato je važno istrajati na ovom jednom primjeru koji je nemoguće osporiti. Dakle, stalno se nalaze neki razlozi, pa ovo je sporno zbog ovoga, ovo je sporno zbog onoga. Težina Lanaca je fenomenalan film, Boris Malagurski je fenomenalan mlad režiser i ne može se naći ni jedan razlog zašto to ne bi bilo emitovano na RTS-u i naša je šansa da sad ovo podržimo, istrajemo na tome i time otvorimo čitav prostor za sve ove tri važne stvari. Hvala. Hvala, Branko. To je bilo to od govornika. Ja bih hteo da vam se zahvalim što ste došli na današnji protest i obećao sam da ću vam reći nešto za kraj. Evo jedna informacija koju sam dobio tokom protesta, to je da je RTS odlučio da primi našu delegaciju da razgovaramo o ovom problemu i da pokušamo da ga rešimo. Ja se iskreno nadam da je danas RTS čuo glas naroda koji govori želimo Težinu Lanaca na RTS-u do